Gin tonic. Tule lepo kofi pijemo, ko vidiš Jovana tamle z bevando. A ne? Snemi našega roka, nekaj klepo pride. Paser. Vidi, a tukaj lepo. Timing stav, evo. Kjer bo prvi? Pa niso ljuška, ne? Bož, ja. To pa ni dizel. Za salome, za čisto redu. Kaj mi daš, če se grem v Lugaričev pazen vršt v Grajanu? En kupon za ova. Pozapila ena drobna ptičica. Servus. Servus. Kaj pa ti greš v zapor zdaj? Ja, tako. Kje je pa drugi zapornik? Zakaj je okno? Zdaj me bo Urban grdo gledal vsakič, ko mi... Imaš bariton, od duplek, se kaj? Ja. Aha. No, a se zašalito s tem fendom varjetom ali kamo je? Kam greva danes vid? Kam? Ne vem, dej, ni ono, da bi povedal. Porčičama pa res. Jovan 2. Danes ima pa mrtva pa tetle. Haj! Gremo špelat na en mlajček. Neko se bo zaretil, ne tur. Ena veterinarska inšpekcija na posestvu Rosi. Rubeži so prišli, Jovan je zihar poslal zaradi kablov, jih proklic, smrdu. Kakve kable? Za dojca vžigar. A ne? Kaj se dogaja? Hruška imamo. Vsak dan je stvari Jovan ga pije. Lijem. Prišli smo na presenečenje. Gostilna Bučenk, zelo priporočam. Ima zelo dobro kračo, če se naročaš. Teleče. Zelo dobro. Tudi tale hruška je zelo zanimiva. Domača. Prišli smo na presenečenje, 60-ko. Čošičev brat. Ta se te boš ven zredil. Vsi vejo, kdo je Čošič. Mislinčani vejo. Tak da... Še do drugega nas pa ne gledaš. Posledimo. Prav je. Smešno to je. V glavnem, kaj se nam je zdaj zgodilo, a ne? Pač Urban ima tudi... Kaj? Ja. Kaj imam? Povej, čuvaš. Popoln posluh imaš ti. Za Femiče. Za Femiče, ja. Za Femiče. Tele je bila punčka iz tega posnetka. Ja, tukaj ga je dal tule Urban. Sem ga že dal. A si ga, ja, okej. Sem ga že dal. Ne, v bistvu ga bom zdaj dal. Pa fuck off. Točno Zdaj, ko ste v najlepših letih, mi zaupate lahko. Če dojenček v vašem srcu se sploh kdaj postaral bo. Evo ga, iz tega posnetka. Punčka, ne vem, kjera je. Pevc. Nuša Pevc. Nuša Pevc. A ja, Pevc, ja, Pevc. Ne, pevka. Gremo pevca. Pevka je. Ti bi pivcev. Ne, pevce. V glavnem tam je pela. Mi smo bili na pauzi. In pol sem jaz rekel, kaj če bi pa probali toto skupaj zapet. Čeprav je kjer od tih treh še ni kaj da ču. Jaz sem čul na Veseljaku. Veseljak, šaravt za Veseljaka. In pol smo jo zašpilali, je pa zgledalo tekle nekot. Ne, tek. Ne, niš, bolj tekle. Tekle. Tele gor bo kivo. Reči tek. Tek.
torto, pridemo. na torto. Okej, v redu. Štir. 1, 2, 3, Jaz ne bom torte, hvala. Ti prideš, pa daš torte. Pridem. Ne bomo torto. A bo kjer, a boš ti torto? Pa bom, ja, zakaj bom. Eno torto, ti. Ej, da na otroški mizici vinski kozarec ne gre noter. Zdaj bo jo na otrok. Ja. A pa bo naredil custom shop mizo. Kasno, Urban mi jo bo naredil zdaj, ko take projekte ima doma kot pluk, pa take pa to. Samo eno. Eno celo smo rekli, a nismo tako rekli. Ne fokusira. Oh, shit. Kaj delamo, live-amo? Ja, čist malo. Za naše fane, le 41 tih živi. Eno je ime pika exe, prvo napiše en butl. Pa kdo je tudi pika exe, ali so ga pozabili? Unzipan na Vinrar. Kdo je Vinrar? Pa, a ti veš kaj je Vinrar? Ne. Ne veš, a ne? Kaj je Vinrar? Ti bi res lahko šolo šel počas.